esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College yego kwarigania ase intake ya January yusi au Agricultural and Environmental Studies, Mechanical, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics, ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na Net System Administration, ya Electrical and Electronic Engineering, na wigo Electrical Engineering, asensema ya Cosmetology, ngwege bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ase Hospitality and Tourism, ngwege bale Food Production yani Cookery, na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving, ocha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi, e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye kutoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ubugundi cyonsi. Abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari kiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wari kichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyumba komenya tokende abana ngwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we committee sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full indabana baito January intake n'agendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndagendereta na intake na application tinchigendereta asamonge nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi mugutasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Werebya manjo muligarire chinsa ninya chia abantu batukoli tukaliga ali Alamisi tariki 5 omotienyi o kabere umwaka wa 2025 nomo nekene kiunga chinsa nya senchira yobo kirano cheni ngoro kwaro ni ototo onyangiri sina kwaligarire mange kigima togochikonyara kaba toko ligarire kuranza memenyelio niga akoro kwa Wilson Makoli kabana ndo ikomayo. Na mwanjo muligaria magongombo ni gwabwata insese kero kianya chogo emambe lero magiga ya musacha yomo aselie Tarobati Mumanyi korwa sekenyero kia muruga imeje wodi abasumaro oyo akora emirimo yo kurubura na gukunya bisima bya matanya kwa siria oge machinga kyalinge ase emirimo yae chamate chia ni go chianya motogie go sebamu kwanera na kota bunu monto olenge obwato mokia mono na nigo mbanya ko bagotuma engora go chiase ya mateyu asebwe banya ko bakuboli amateyu go sirwa haliko nyaraka wa kwa genderari Jasa Marieta Mbata Michelle onkurwe sekenyero kya muruga jinekera ni litande omwana oyo akorukuroba no yumumanyare omwana oyo ngo cyarora tokonya so gukora bisima na kurugoro mugako yo ngunya kumurigia renge acha kumukorere gesima kyae njebuna nyigwete ndebo na ari ngunya korisia ng'ombe nyiguna yayo mwana urukore gesima okwamiranya choko gesima bona mambia chicha
bacha kwirwanira rende barare gosemba nyore rende sabuni yabo ya Botambi buna bacha rende baruta buna bagocha Botambi baruta amagoma gochime basoime orusia marabarimo ariata na ngereria ngori ochigosibulene ngori atikorugwo chigotiro oira na ime ebikoro byachaka iga family tangoro kucheni alicha njomo muroyo igantu omera na mambia ekeronko rupara kugore sukari onkwani buya sana nabo barenge batatu babwate emesigo yabo chitageka chinke igoto kuigwe bikuro ngaro patio kure rende nabangi nabagaka nabana twaminyokani gocha twanyora obomaene na bare mabu bakatwasingi togokora one abetere tumanye serikali gochimoino n'abantu bacha n'abantu batisia bakire bamurusirime buna bamuirire Nyamira inche nare gotebye family pole amakweri arekerase abakonyora none kare gochikweri kwanyora amakweri ogoita para kwanyora amakweri igumonta yogoita monta na matuka yakorengana kwanyora omonto akoreki omonto osiri ekarachi goswase gesima kyomwa kanyamwaro kurora nabo yanyarekana nga onyare kobaga gusira bono intuto koboria serikali yeito goetera somongino mwabo nomongino mobora katabwati mogaka nabaamate nabaire nabasani muranyare koigwa mang'ana aya erinde munyare gotobwatisia asomoroberio obogochikoani omwana Robert no monto tosigete mona ase Kenyoro mo especially omonto okoende kanisa na ndo monto bwanjite emeremo yaye yamagoko ntore tayari se gwakana se ngimusubatira omonto rengadi working na konyongino yotigaire asoko muzine okomakonyiraria sinjira katiria amorembo kobora mwate chino sikichia borire kyare tro borire bobe chinka enchara bone kaba uria karatigara asoka na igati abamenyi ba Kisii Central ime ward ya Nyaribal Chache bunge wase ward ya Kisii Central bunge ya Nyaribal Chache county ya Kisii ni gwasokana kwa murungane kubwatekana amo nechimbe nyata kwa chigwa atua kubagana ase gose ase subrogation ibere subrogation eli ya kio ya subrogation ya Kisii Central wase subrogation ya Bosongo amo neli ya Nyamage ime county ya Kisii atabanya kabako kanisa subrogation ya Nyamage eirane ase location ya Boracho eli kuroribaga ase subrogation ya town makatu na Nyansancha koroswa na rinde banya kabako nyorera omugambie omoye gochikwanera igoro ye location ekoro kubosongo location etakeire kobaganwa ebechi location ibere chikoba location ekoro kunga bosongo location ne location yendero kunga Bobaracho location. Previously bosongo location igo yagatwarire chi sub location chikobwati eyabwate sub location ekoro kwa Bobaracho sub location egatwara Kionganyo sub location egatwara Nyamage sub location egatwara Kisii township na ekaruoro egatwara eyetokorokanga Nyansancha stroke Nyanchwa sub location ekere proposal ya rwetu location yebaganu chikamakuruoro chikabaganu enchire kobwati ekabanga Bosongo location echigotigara nechi sub location chikobwati Nyansancha ebaganu erokunga Nyansancha sub location na Nyanchwa sub location chibe kando igo Bosongo location ya ariko chikotwara chi sub location echo chikorokunga Nyansancha sub location Nyanchwa sub location na township sub location na Bobaracho enere tware chi sub location chikobwate sub location yentangani ekorokunga Bobaracho sub location ya kabere ekorokunga Nyamage sub location ne ya gatate ekorokunga Kionganyo sub location bono kwelende ya sub location ya bete separated bono twanyorire yani location ekoro Bobaracho location lakini being that kwelende bono emechi boundaries injire chiachakire go create guchinya tutamanye tingangi chikoba created buna bono the new proposal ya bete igorogose the proposal twaretere tugoro inga ekwelende bono Bosongo location etakeire gotigara negento tokuruka Nyanchwa stroke Nyansancha sub location then totware na Kisii township then totware ne sub location ekorokwa na mancho mulgerali magigayo kuganyira ase kagetambe libanya kabaka gibirori banya tukaba bako lirwa ira magiga yo koringoligwa inse yo morole nyata kogosirwa amano mwana siasa uyoro bayigoro muwakiri kurase county Nyamira asirieta Filemoni murara piemi bono nigo abamenyi be county ya Nyamira barasikonya kabaka nyora ebirori byo samatuko alebosio
ayo niganyara kwa gakwandikwa amo no musike apiemi na boigo Douglas Rutwa kurwese kiombe kia iki abubanya ndakaba kubwatira na somo rwolyo munagotuma mulikito fatikari Gisemba Inse yemetie nyeta toyoka maiga yegatia bamenyi be kaunti ya Nyamira wesokya ase jinsemo ao chechuodi chonsi isano chebunge ya West Mugirango eryo korengwa omuchando wa maiso aboigo kwegwa ebirore omoroberi oyo osiretwe no wakiri boigo oro mwana siasa Filemon Morara apiemi bakubwatirana no mwana siasa Douglas Rutwa onkeo nigo ase ntunda yende besokire na kubaeneke puna baria barengetwe korende ebirore byabo imbiachi gutoka ase birebyo nigo bono asinga kieye byatukire ntobwate ebirore bire about 1500 bari batanyorete egere banyore twabwate program ngentanga ntwara gukora screening na koena ne ebirore iye round 1 bono round 1 nere twareta bari batanyorete nande ntojo twara na round and another round paka tukave counting abantu bari batanyorete birore na bie biachire erinde tutaita goteya abantu bamintu bari gonya bakura omoyo bagatana birore bibono ngai biachite bikagenda birore bibikorwa atambe sana na our partners to kora pamoja batu abinyorire bono ntorere dikwa abari bapime tuboka tuwatawo korega asogo konya abantu baito asengiye tuanyore ng'abantu baito bokongo bonene babwate no bwa maiso omoroberi oyiga bugocha koena na ebirore ebi nigo orache gwikiraniwa eiki enya ase bituo biriakira oyomo oyo oganeirie gocha koewa ebirore ebyo arengeretwe bapimeretwe antu abwate nyamaiya yarengetonga SDA na Marara tariki 10 omotienyo next week, that is no dojo gutoka tubaye birore tariki 11 dojo gutoka Mabundu na riache rusa abogichora ward tariki 12 bogendi dojo gutoka ali ase kanisa na Gesole tariki 13 Kebirigo na Kenyenya na 14 Torore Kiambere na Nyagachi alibo samaro astwa rwete birore ona bro bali batanyo banyore birore na twa kubwa chinsa na nonye nabo igatia abwo bagocha gokonyeka ne birore biga nigo baigwa rero engana bahorokia omogokobo njengo akambia muno ekiaera egento twa province tiwe na kenyorire koboko abaishinywa bisosa na piemi Morara mbia mono njena nimbwate problem ya maisha lakini nene kerona bampimete bagantebye birore nkonyora bire nabinyorisi ngenjo yayo nabona njena ndikosoma buye no lebuku ndoje mushimiwe na mbia mono asogo nkonye binde na lena mwa promise tiriya mwajideli tangani mwaikiraniri kira jenere chekeni tugusaba mugenderera igo na ndi nyasa nababwatesie esoro gende mubwate na ndi gendera gukonya abande tarinde tweka ensemo yende nigo apiemi nabo igo Rutwa beatanana puna nigo bawikirania ayaiga eryo wekini ya gisiasa kurende nigo batebire uburayo buya na makora turaika mangana siasa bantu bali wanyo waka ni siasa ngiyeko ya tugutarirambo tigabatike nduna bananyi toko Vegas lechike 2027 ndeka tukulikikura kuligenda wa senator 2027 na ande ekerore leader uikorora ngotutachi abantu because go kweruro chiko sabu abantu so that whatever you want to be a leader utabura ti nothing yogo gora kinango sabu abantu hingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirango yego toke meye kaunti ya Nyamira Fatigad Gisemba na mwanju muligalia mata ya mukuru wa chinsemo chiamaro bunge ya South Mugirango county ya Kisii niga yaba namugokori tukuria rero megahe ko gachirwe nyumba no monesiasa oyomo aserieta Dennis Makol Songo uyo bereka kuligekero kyobo jumbe kusoborikero kyobo jumbe meye bunge yu asabo shole bana bu mwaka bo 2015 ebere nabo gachirwe bere na 2022 naigo mo sike Songo anyara ko bakulira bunani garachi kugenda gusira chia mate awa kurwa ase bunge yu ejimete nobutaka amo nogoiserwa buna boigo ase omo sike Songo anyaka bagakonera igoro yabachole bana bwa 2027 asanya kabaga kuboria omugusiko genda gusira iganga ya Dr. Fred Matiang'i nabogo ya Mateo yagachirwa inyumbe yu nero niga yarokia amogokobo atubanya kabakwera ningambo ya mono kuchiase omosike Songo abataka bere enyomba yabo moroche
igere ngotuki ere rumwe yemo nakende nkeri nyomba n'abana mbabuate bonekero buate rumwe yeme nyomba rumwe yeme ngotu nyomba n'abana no buate nabo obokongo boko base familia abanyakenyoro bagateba ngaki familia netakire konya kugira ngo yeitoga iga ntobuate chi family chinde chinga munechi nabarabu babuate chinyomba chingo tupi abantu baita bataka gatoko nyora yibaga gochibosia ntokonye muneko nyarekana elinde obotaka muno oboiga bosire amasikani yabe abantu batwale nyombe ngi yake naenda sobo jumbe Dennis Makuri somo naende bono chinga kicheikire okora assessment moisone karatu chaga osoro gatebana tari gokara magendero bono igaganyete 2026 na 2026 ucho mweri na 2027 amaye guchaka magendero lakini wana ante tokoli ngaki omonto batokorega asi myaka 5 ochego kolega asi myaka oyo monenu uswemetienyi igobona mboronge kule wakero musimiwa mbiyamana so kondusie nyomba kwanya gondwera na bana nyomba ayo gresana rani chenda ale nyomba tali go lakini akete kila matuka matano mugambi nya gonkoni tenko muwe nasanya ko muwa tingu na tukanya kamaro rai mande akengwa kero mugambi ukonyi rombi tiria tano togo tuno asengwa ndanga nyingi ndombi go turi nyomba nanya kuminya tanamnya tana ngoro bunjeri na bosboli oyo kuombacho ano enkayani abana bane ngiyo simagombacho na bana kaki omoisimiwa ase nyasa kodende naenda gokonya omente nando omente se byaru biranyere na manju muligererie togo kwikira batoka na mutimo komboke gotokera na tunya kabatoka na mange inse iye kiongose imeye kionga chinsa inye igotoskochara Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January yu ibata chikosi au bunabuno Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwege libale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, ngwege libale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwege libale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering, ase ensema ya Cosmetology, ngwege libale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ase Hospitality and Tourism, ngwege libale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving ocha bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County,
Kitutu Masaba constituency Nyamira county. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagara bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ubugundi cyonsi. Abana ngwaka bari kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bari kiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board nekibese cy'umwana nkwaye wari kichi tutokoroka out of pocket ecy'umwana gotumia kumenye school gurendagera na gwakanese nyomba komenya tokende abana nkwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kiroro n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we committee sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense gocha Kitutu Masaba we kabe basari in full inda abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi nigutasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'iki kanisa baby shower anniversaries gose ekinyuro kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega ashirigolidio gotukutira ninchwe omurikirwiye masije munaba manyi bitabo bale nuba manyi biguro igeti byetebwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosego yakisi migwitira namba 0741499726. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Mwancho muligarire karibu asensemo ya kabiri ya kiongachi nsenyeri tukulia lero ame robili yoso mrobili nyota nigogendere tukulia lero wikase county ya Lamu, county ya Kilifi na boye county ya Tana River unyaga wokora wa muno murai wense Muske William Samoei Ruto na boye gabara ibandi ba serikali babwatirunti omokonyi bo murai wense Muske Professor Abraham Githure Kindiki murigito Sam Yenda nigatore ndero roboti rwa senchira yoboime. Umurai wense Muske Daktari William Samoei Ruto ritukulia lero nigairo murobiri onyota gwikasi chi county cha Kilifi, Lamu na boigo Tana River kagokuwa na kurwa chiseme cho Muske Ruto nigana ki murobiri uyu turugwanjereria musae onde wensi
Vijana hoye. Mnanielewa? Kwa sababu tulisema hatutaki ubaguzi. Na tukisema hatutaki ubaguzi ni kwamba hata yule ambaye hajasoma kupita form 4 tusimbague, pia na yeye hawe na mpango ya vile anaweza kushughulikiwa, kwa sababu wengi wako na hekima ya kufanya biashara, ya kujiendeleza, wanahitaji kuinuliwa, kushikwa mkono ndio waweze kusonga mbele. Waigo Moskeruto ni gabo ria basaya ko maisone ni muno kurwa asabarai asane kebuna hasa matukabwa ngoiga ni gokerege ntoke gokorerwa siasa kini, kwa sababu siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Na ndio tumekubaliana safari hii. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Aba gavana bechiseme cyo na barabunigo bakwana rumurobiriyo. Sebarwe segeto chia saba saya ko boko murobiriyo. Pia nitafungua afisi na nitaweka mfanyikazi pale awe ana coordinate na nyinyi, mkiwa na maswali, mkiwa mnahitajia usaidizi, muweze kupata usaidizi kwa haraka. Officers, na tumeongea na CC wa trade ama waziri wa trade wa county. Kwa tuko na ule mfuko wawezesha. Wale wataweza kuhakikisha pesa wao wametunza, wame fence vizuri, na wana biashara ambao wameanzisha ambayo itawasaidia, wanataka kuongezwa pesa. Hiyo pesa wamepewa na nyo. Sema ya mokonyi umuraibe nsumuske Professor Kithure Kindiki. Nigo aurokyo semeri kwa ebu na nigo murobiriyo ora chenchi ya magima yaba sae. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai kupata diploma, lakini wako na talanta Mungu aliwapatia na bongo zuri. Wengine labda hawakwenda chuo kikuu ama chuo cha anuai kwa sababu ya ukosefu wa karo ama kwa sababu nyingine, lakini wako na bongo zuri na talanta ya kufanya biashara. Kuripoti hili tasini kia Gitembe, Jensen. Na mwanjumo ligaralito gukorera nigo mwasiri w'ekisemi Musikechurius Migosio gamba ande kubuna serikali ngagenda kubeka mirobali au elio kukinia sector y'ekisemi yansi ya Kenya. Musike Migosio ngale kwanega ime ye county ya Nyeri hasanya kwa wikirana asomo baba bukubekerwa kwegutu bukubekerwa abaruke gwa kigutwa yise amangana yobo bundi. In today's interconnected world, skills no longer serve only local markets. They open doors across borders, and we have deliberately aligned our TVET reforms with international labor mobility frameworks to ensure that Kenyan trainees are recognized, respected, and in demand globally. By strengthening quality assurance, competency-based standards, and certification systems, we are ensuring that the skills developed in our institutions can compete not just at home, but also at the world stage. This same thinking is behind the policy requiring TVET institutions to establish income-generating activities aligned to their areas of training. Institutions are no longer expected to be centers of learning alone, but centers of production, enterprise, and real work experience for trainees. This institution is a good example of this policy at work by processing milk from its own farm into yogurt sold locally, bottling water under the Aberdare Wells brand, which I'm sure you've seen on your tables, operating the Goldview Hotel for hospitality training and conferencing, and setting up a bakery for the upcoming Highlands bread. These are not just side projects. They are classrooms, they are workshops, and they are enterprises rolled into one.
Ladies and gentlemen, this is how technical education supports our national priorities under the Kenyan Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda. It is also how we are responding to the continental call under Agenda 2063 and the global commitment under the Sustainable Development Goals to ensure that education leads to decent work, Mwanjumulike kirabuna tokolera mangana maya yekionga chinza nyeri tukolia lero chini ngongoro kwa rani ototo nyangiri kuranse mmenyerelio niko tubata na Robertson Makol na boy kuranse ma transmission igakoro kwa Mike Willis kenda gutwara bulio bya miaga Tembe TV konge kama musi boy gutwara wotkowe baadaye ukitumia hiyo umepata leo, utapata ingine 25,000. You get 22, another 3,000 will go for your savings. Total 22,000 today, 22,000 in future. Total savings ya NSSF 3,000 today, 3,000 in future. Ukipiga hesabu 50,000 pesa ya Nyota. Nyota ni fire, si fire. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana ninjo, bangina ninjo. Omuriwe gwekera mukimaiso kya etembe ritukoria rero baseme bisho tabana ki kererwa ngiteu. Kererwa ngiteu kebeke kwa na magega boronge kesirie mpa kuna ngogo cha marira. Kererwa ngireki umwana uri okorerwa umuntu uri nesikirikyo bwa mategemeo kabisa muko bwatarira buya kabisa mumusire buya si buya kaja gukoresa kwekyo no mwana yubwate murende buya mubiki paisa mage kwa ngo kaiga kuna magegabo ngina no gotonyeri chindenda na no gotonyeri chinderecho tigago tonyeri gesirimba kuna ngo chiamarira kererwa ngiteu kibiki kwa kuna magegabo ngesirimba kuna ngobacha marira nabo mugusiate bete kuno korenda abantu baitu bari barabaya kuba tuge kabiyo kabisa n'abana baitu nabali borokereri guchinjere ono borokereri babeke biya borokeri ngiya tobaiga kererwa ngiteu ekererwa n'uri okorerwa moko kuna gukina ogotea no koboni musirete ogotea nabo kererwa ngiteu uri otamanyeti igata gitatebyo Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana ninjo. Eshukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January yu ibata chikosi au bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeri bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving okyasibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College
iye kutoka Limong'oni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ubugundi cyonsi. Abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bari chiloni cyo gosoma wetera HELB Higher Education Loans Board n'ekibese cy'umwana nkwaye wari kichi tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakanese nyumba akomenya egento kende abana nkwaye bari chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable egende Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense goja Kitutu Masaba wekawe bursary in full indabana baito January intake n'agendereta abana bari bakose school January mwakaribishwe ndagendereta na intake na application sinchigendereta asamonge nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi mugutasi chilamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068.